Bon dia alin Sira hotu na bena Jesus hadomi. Imi dia kalai. Spera katak alin Sira hotu dia. Agora da daun, hamutuk fali hau bim febi. Ihau ne belum bing adasa. Bon dia bing adasa, dia kalai. Bon dia bim febi. Bon dia mos balin Sira. Graças bamaromak hau dia. Bim febi mos dia kalai. Graças bamaromak hau mos dia. Alin Sira, hane sambabain, durante minuto tolu nulu ni Laran, bin Sira se acompanha Alin Sira iha programa Dezenhu bot hosi Biblia. Molo kita rona Istoria hoin loro Nian, mai ita hanoin filafali Istoria i versiklu semana kotuk Nian. Semana kotuk kita rona kona basaida, bin febi si hanoin ita ni Istoria semana kotuk Nian kalai. Sim, sei hanoin. Semana kotuk itarona kona ba, kung nain Sira Nebee larang moros ba Jesus. Sira kair nia hodilori nia ba julga. Tamba saida Sira kair Jesus, alin Sira sei hanoin kalai. Tuir binga dasa? Tamba Sira lakoi simu Jesus nudar lurai rohan lai. Nebee maroma promete. Sira lakoi Jesus ukun iha Sira ne moris. Tamba ne Sira tafui kaben bania. Sira mos baku nia hosi koti dala barak. Sira tau koroa husi aitarak bania i tuku nomos hamoenia. Sing, i ikus liu iha fohok kikuang iha cidade Jerusalém nia liur. Jesus ema prega nia ba cruz i nia mate. Idane hawe ita hotu triste tebes. Sing, hamos triste. Banhirarona saida makakontese ba Jesus iha cruz. Mi febi, se Jesus mateona, uinsa homaromak ne promesa ba ne povo kona balurai rohan like ne? Pasti Jesus ne disipul Sira husuda ne holaran triste. Saida maksi akontese turmai. Ito serona husi Istoria semana idane Nian. Bim febi, itamos iha versiklo semana kotuk Nian. Los kalai? Los! Ito ni versículo de cor semana kotuk Nian, foti husi 1 Korinto. Apostol Paulo makakerek iharuka basarani Sira iha cidade Korinto. Mai tere kor hamutu kalin Sira. Ida rua tolo. 1 Korintus capítulo 5 versículo tolo. Tamba buat Nebee hausimu ona, hau fosai ona ba imi, buat Nebee importante liu. Nema, Kristu mate ba itania sala, tuir maromak nilia fuan. Dalai datan, 1 Korintus capítulo 5 versículo tolo. Tamba buat Nebee hausimu ona, hau fosai ona ba imi, buat Nebee importante liu. Nema, Kristu mate ba itania sala, tuir maromak nilia fuan. Dia kalin Sira, molo kita hahui tani Istoria semana idane Nian, bingada sakara kusu ba alin Sira. Imi senti uinsa, banghira imi lakon ema Nebee imi hadomi tebes. Se alin Sira rona hamutu ko maun rumah kabin ga ema rumah, bele kolia ba malu kona ba idane. Se bin febi senti uinsa. Hau senti triste, senti lakon los, tanis. Insal binga dasa. Hau mos triste i tanis. Amba hau hadomi, entaun hau lakoi lakon nia. Hau hakarak hamutuk na fatin honia. Dala rumah hau tanis to tempo kleur. I alin Sira saida mak imi senti banghira ema ida Nebee imi hanoin nia mak eroi. Mai be ikus mai nia mate. Bahau, karik hau hanoin, hau lakon ona esperanza. Exemplo, durante ne ema hotu hanoin, nia mak atu hawe mudansa rumah ihana saung ida. Ema barak tau esperanza bania. Fier bania, kasadere moris bania. Mai be ikus mai nia mate. Ne hanesang itani esperanza mas mate hotu los kalai. Sim, bin febi, hamu senti hanesane.
Semana kotuk itarona katak Jesus mate. Então saida mak Sira Nebee Tuir Jesus senti. Ma itarona hamutuk iha Istoria Tuir mai. Parte ruanulu resin ida. Sira Nebee Tuir Jesus iha nakukun Laran. Nakukun takametin rai. Jesus mate tiona. Ema hakoi tiona nia iharate. Ema duir fatuk bot ho ditakametin iharate ibun. Ema hotu fila ba uma. Sira Nebee Tuir Jesus asuru loro nakukune isenti tempo kalandada naruk tebes. Sira senti oras laune nekliu. Jesus nia kolega Sira tanis. Uluk, Sira hanoi nia makliurai. Mai be agora, Sira nia fuan tristi tebes. I Sira nia hanoi akonu hotau. Saida makfoin acontece. Tambah sa Jesus tengki mate. Laos Jesus makliurai rohan laik nebe maromak promete ka? Pergunta Sira ne mosu na fatin mai iha loron tuir mai tokalan. Bain hira Sira Nebee Tuir Jesus kokolatan, Sira hanoin. Ita se tristi tinan batinan. Maromak se salva dunia povu husi sala kalae. Ita se hetan dunik fating hamutu honia kalae. Maromak se lori falinia bensang banasang hotu-hotu ya mundu kalae. Binha rasa. Claro, Sira Nebee Tuir Jesus senti triste tebes i fuang na kono hotau. Bye-bye Bing Febi, situação Nebee makhalo ita triste liu. Se iha ema rumah mate, mak banghira, ita bahakoi ona, depois fila ba uma. I depois ema hotu começa fahemalu. I deida começa fila ba serene uma. Ne ita senti mamuk ona. I halo ita nia fuan mos senti iha buat ida maklakon. Sim. Ohin Istoria mo si tarona katak. Sira Nebee Tuir Jesus mo senti kalan na rio. I dala rumah Sira toba la diak. Tambah Sira senti triste tebes. Sim, tambah Sira hotu anoin nia makliurai. Liurai rohan laik nebe maromak promete atau harukamai. Mai be depois ne mate. Senia duni makliurai rohan laik ne. Tambah saida nia tengki mate. Pergunta Sira ne mosu bebek basira. Sim. Kari kalin Sira masusu pergunta hanesang ne. I Bing Febi dala rumah Sira Nebee Tuir Jesus lahatene baoin Sira tu halus saida. Sim. Sira hanoin. Ita se triste tinan batinan. Sira senti hanesen Sira Nakukun Laran. Sim. Oye Istoria ohin lor Nian. Ita mo sedau comprende tambah saida Jesus tengki mate. Nune halo ita husu. Maromak se salva ni povo husi sala kalae. Ita se hetan fating hamutu konia kalae. Maromak se lori fali ni bensam banasang hotu-hotu iha mundu kalae. Hodi hatene resposta ba pergunta Sira ne. Alin Sira ke tahaluha kumpanya na fatin programa idane iha loron I oras hanesan. Alin Sira hanesan bye-bye. Ita iha versiklu dekor kada semana. Ohin loron, ita nia versiklu foti husi Nebee Bing Febi. Ita nia versiklu ohin Nian foti husi Evangelio Lucas. Dia fuan Sira Nebee tatu dekor ohin loron, Jesus mak hatete. Bing Febi sele uluk bim ngadah saya alin Sira bede temi tuir. Lukas kapitlu ruanulu resinghat. Kapitlu ruanulu resinhat. Versiklu hatnulu resingnen. Versiklu hatnulu resinen. Jesus hatete basira. Jesus hatete basira. Hakerek ona. Hakerek ona. Kata Kristu tengkiterus. Kata Kristu tengkiterus. Dalai datan. Lukas. Kapitlu ruanulu resinghat. Kapitlu ruanulu resinhat. Versiklu hatnulu resingnen. Versiklu hatnulu resinen. Jesus hatete basira. Jesus hatete basira. Hakerek ona katak. Hakerek ona katak. Kristu tengkiterus. Kristu tengkiterus.
Mai tahalo rasaun. Maroma, ami agradece baita bot. Tambah iha tempo na be ami senti hanesang ami iha nakukun laran. Itabot mai ori na roman. Ifo esperanza rohan layak mai ami. Ajuda ami atu fier baita bot ni plano hotu. Karmetin ba esperanza rohan layak na be itabot po ona ba ami. Amen. Amen. Dia kalin Sira. Molo continua itania programa, ita sebarona música ida. Spera alin Sira senafate na acompanha programa ne. Agora, hamutuk fali hohau, numo sone belun Mana Carol, husi Amerika. Bun dia Mana Carol. Good morning, Bin Hadassah. How are you today? How diak? Mana Carol dia kalai. I'm great, thanks. And I'm glad to be here with you. Mana Carol se hanoin kalai. Semana kotuk, ita aprende katak, ema Sira lakuhe simu Jesus hanesang liurai, I prega Jesus ba cruz, I nia mate. Yes, and we learned how to say, Jesus died on the cross. Nelos, ita aprende o insa kolia, Jesus mate iha cruz, kolia in inglés, Jesus died on the cross. Molok Jesus mate. Ni hatete ba Pilatus katak, ni nia reino laos husi mundu idane. Mai be, ema barak la comprende Jesus nia objetivo saida. Agora ita sebarona tan Istoria ida, holian tetun inglés. Ima ita aprende lian inglés, hamutu ko Mana Carol. Part 21. Parte ruanulo resin ida. Jesus' followers are in the dark. Sira Nebee Tuir Jesus iha Nakukun Laran. Darkness fell upon the land. Nakukun taka metin rai. Jesus was dead. Jesus mate tihaona. He was buried in a tomb. Ema hakoi tihaona nia iharate. A big stone was rolled in front of the entrance. Ema duir fatuk bot, kuditaka metin iharate ibon. And the people all went home. Ema hotu fila ba uma. For Jesus' followers, that dark day was followed by a long night. Sira Nebee Tuir Jesus, hasoru loron Nakukun ne, isenti tempo kalan da ada naruk tebes. The hours passed very slowly. Sira senti oras lau nenek liu. Jesus' friends cried. Jesus ni kolega Sira tanis. They had thought he was the king.
Uluk, Sira hanoi nia makliurai. But now their hearts were filled with sorrow, Mai be agora, Sira ni fuan tristi tebes. and their minds were filled with fear. I Sira ni hanoi nak kono hotau. What happened? Saida makfoin acontece. Why did Jesus have to die? Tambah sa Jesus tenki mate. Wasn't Jesus God's forever king? Laos Jesus makliurai rohan laik. Nebee maroma promete ka? The questions kept coming until the next day turned into night. Pergunta Sira ne moso na fatin, mai. Ihaloron tuir mai tokalan. As Jesus' followers tried to sleep, they thought, "We will be sad forever." Banghira Sira nebee tuir Jesus kokolatan. Sira hanuin. Ita se triste tinam batinan. Will God ever rescue his people from sin? Maromak se salva duni nia povo husi sala kalai. Will we ever have our place with him? Ita se hetan duni fatin. Hamutu konia kalai. Will God ever bring again his blessing on all peoples of the earth? Maromak se lori falin nia bensong banasang hutu-hutu iha mundu kalai. Mana karol hanuin saida kona ba Istoria hin loron Nian? Oh, Bin Hadassah, this is all so sad. Sim, triste tebes. Iha Jesus, maromak se cumpre nia promessa hotu bania povo. Agora é masirane la corre simo Jesus no dar liurai e ohotan Jesus. Can there be any hope? Sim, mana Carol. Ita hare ona da Labarik. Maromak ni povo halos sala bot. Maybe maromak sempre fo perdaun basira. But this is different. The people killed God's forever king. Los duni. E masira ohot ti haliurai rohan laik. Nebee maromak promete. Ida nemak tempus usar. I nakukun bot basira nebee tuir Jesus. Mai be mana Carol se hanoin kalai. Saida mag Jesus dehan kona bat templo. Ni hatete katak ema belhalorahun templo ne inia se hari filafali ihaloron tolu ni Laran. Yes. What a statement from Jesus. I wonder how he would achieve it. I mana Carol se hanoin kalai. Istoria kona balajaro. Jesus hatete katak nia magresorisaun no moris. Yes. That was an amazing miracle. We saw how Jesus is more powerful than death, and he gives people new life. Jesus mak templo. Los kalai? I agora templo ne e mahalorahun ona. Itamo sa tene ona katak Jesus iha poder bot liu mate. Oh, Ben Hadassah, do you really think? Could it be? Istoria ne sedok remata. Mai tahare saida makakontese tuir mai semana oin. Ben Hadassah, let's learn some new words today. Mai ta aprende lia phone ho ingles. How do you say, "Why did Jesus have to die?" in Tetun? Hotetun tambah sa Jesus tenki mate. Okay, so why Tambah sa did Jesus Jesus have to die? tenki mate. Let's say that together in English. Why did Jesus have to die? 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 Let's pray together. Mai tahalorasan hamutu. God, we thank you because in dark times you bring your light and you give us eternal hope. Help us to trust your plan completely and hold fast to the eternal hope that you give us. Amen. Amen. Min Hadassah, I want to hear what happens next in our story. Haumo sakara katene, saida makakontese tuir mai. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes.
Ami na fatin fanoin ba alin Sira kainang aman Sira Nebee acompaña el programa idane kata Livru Dezenhu hosi Istoria Biblia Nian fan ona. Cada libro ida $20. Imi bel kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e centro Veracruz kai kolidili nia oin. Dia kalin Sira itania programa tona nia rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin Sira e loran sábado semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa Dezenhu hosi Biblia. Bom fim de semana e maromak fo benção. Ahilon bahannya ay makna niaga fuan inaroman bahannya dalam naroman bahannya dalam ahilon bahannya ay makna niaga fuan inaroman bahannya dalam naroman bahannya dalam ahilon bahannya ay makna niaga fuan inaroman bahannya dalam Salmo 119, 105, Salmo 119